Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurunda Ustaz Muhammad Yahya. Beliau mengajar saya di YMP Rapang. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan guru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau yang kami muliakan dan kami ta'zimi. Sahabat saya Ustaz pribadi Ustaz Rusmi, ya, insyaallah. Juga seluruh jajaran pengurus muslimat, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Kakanda Mawardi Siraj dan Ibu Muti yang alhamdulillah tahun kemarin juga saya di sini. Tadi lagi minta untuk tahun depan. Insyaallah. Iya. Kemudian kami ta'zimi akhilal fadil bukan guru tak insyaallah. Iya. Saya bersilaturahmi. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iro alimalabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asukukan. Bahkan 23 tahun tamakada malaika elagi yasemo pinabita. Mak bicara suku. Nasabah iyaro nabita magi na to makada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumali loko keluarganya luar biasa, membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali TV makadayero nabita onroladat na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tu makanja biasa nalasan-nusan nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-nusan nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimunrengan na biasa nala te asan na dengan harapan mudah-mudahan na makwarum atu nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kene tahu masalah ro. Dia na mungkin ipake sana. Abu Jahil ang
Fir'aun dia nggak tahu pakai. Itu. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro ale malabina Nabi Muhammad SAW, maka dia tahu pandrita alina mematonun rui ala birangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bawa ale malabina nabita itu ikut mulia. Maka dia tahu pandrita pahakiki sitongan na tu Hajar Aswad kene denang kana bawi nabita watun nama tawapa na degaga tau bawi Hajar Aswad latu yesoy. Iya. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Iya. Apa kata cara mana guruta almarhum al-maghfurlah Presiden Reng Kiai Abdul Muin Yusuf, maka da sitongan na itu pasel pala liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi tau bawi itu sitongan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya, yan itu ampai teh malada merenuk bawi itu Hajar Aswad. Tapi dena bawi tahu bikin denang kana bawi nabita. Sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka dia air Samsam, yala pak bura, iya ko na inungi tawe maso, tau maliwasam minungi pada ko pure mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na melo ipameraja nabita na ipue arona, na yala jantunna maka day ulama pahakiki deni bisay tapi waya samsam mi melo ipancaji pak bura waya samsam mi melo yalet baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya koto makada na bisay wi atinna nabita na dena macarepa atinna nabita de gaga carepana sabab tau ijagay. Nah, jadi dia nak kadai bisai tapi maka tahu pandita maka ditambah hikmah. Iya. Di upgrade ko bahasa modern tadi. Iya naro pas sabarang. Kemudian iro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jokka angka allung tulit tutupi. Jadi iya kuidi maka da allut tadungi. Maka day tahu pandrita pahakiki sitongan na de nabita na mitaw na kan na mataso de iya mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po ang Allah Ta'ala akapa kapal langsung icahaya na mata asoy si kan na watak kali na nabita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matanna miasoi jagai, de na melo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na Nabi tak si bawa matasoi, hancuri matasoi. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mukjizat na Nabi tak kenro tatta itu yang tertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa puluh kumi matiro, puluh kuinur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dia tahu pandita hadisa tongang iko makadatannya hadisa, tapi angka hadisa yang sanada betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa puluh komanang inur na nabita. Yan tu ampay ia hatui di umat na nabita dua tu pasurangang Pak Boa, dua pasurangang eta seimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungang.
Iya ko salawat ikiringan ginabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Ale malabina nabita pura narampe makada nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yana tu ampai oko sampajange yolo itu beresalangi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan 2 telu tau panrita makada. Kenapa saya mengatakan 2 telu tau panrita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansana ko iya di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makoe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama. Karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Nayaro tau panrita iya panamanas sa apanrita ngena. Iya tau panrita iya panamanas sa apanrita ngena. Manas sawat ding akacurang ede na to ragu na rekomate. Nasaba ita pak dimonrina. Ita pak dimonrina. Betungan na irisang guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle mancajiwali jelas guru ta Ki Haji Abdul Muin Yusuf guru ta Saada menasang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan itu jelas yo pui itu belum tentu to ajak kama majai capan itu jadi wakil iya na tu ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya. Dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca hak desa napato makada makui kapange. Tanya na tu pendapat tau panrita. Akalammu maniatu mo pakai makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agama ini harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagak lelena nama nasah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Denah korokoro siratallah siratal rasul siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papedalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikuti. Iya na makukuha makay gataw mapasala. Mamauli kalalo si status sila lo na pidana. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no je makada bidah. Pajamo tu ko cawi. Baran na caw tau yang parangnya gacaw tau makam parangnya gacaw. Iya. Karena kita punya makada de gada lelena alena midena tarimay. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di ogi ede tuh nang kada to makada mauli, makadami mamaulu.
Iya. Dia na to makada mamauli, makadaki mamaulu nasaba nabitta iparingati tanya waktu jajinna. Paya ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahunna. Iya. Kira yan na to nakada sama milad, dia na pada. Tania. Jadi dia hukum na. Cuma agay piga ko to mamaulu. Yan na ro. Ang kapasidaka, kataw mengaji, kataw milodong, kataw macarama. Na nasuro man mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia na maulu matoji iya rumalarangi maka dia na maulu tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na misi salah. Iya niru istilah. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mampacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milaudong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah na lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahi untuk mak guru agama. Saling berpesan untuk takwa. Na surah silaturahmi. Na pagkamu pacik di manre. Jadi pasidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Nah, ang kami matoje tu tahu maulu malagay telo. Malagay ni talo na puja niya gay. Itu yang tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas degaga hukumna ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makokade meto na melo na maulu ya tidak masalah. Iya. Alin nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ko ya maulid edit palakun na din na mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiolo tamaranaka. Apa alin na napasipulong ko. Iya ko ya mamauli Tapi ta coba garit mita Guru ta kaya Jadur Rahman Ambodale macan ne mamaulu. Guru ta kali sidel re macan ne mamaulu. Madece nga matiangan na. Mancajiwali. Dia na mungkin mancajiwali kini na cecay po nga Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barcadong. Dia na mungkin na pancajiwali. Pasti maja amatiangan na. Magipe nang ka mancajiwali. Tasapa ni gari rode na maulu ang kagaulaman na mancajiwali. Kamanasa. Ayan na to ampai. Kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala. Pikko caramu memang sempaja na rekodemite ulama. Na iya miyaro turun tamuro. Maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Jadi amalia itu penting. Makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu. Guru tak kayak Jadul Muin Yusuf. Angka cara mana tuh letu mako kade na paja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya opo mijet tema kokana sabak si rupa mani. Alina mani bana setuju. Saya salamana mapange wame mangi. Itu. Iya. Kemudian ia alim lebih na Nabi Muhammad SAW pura mematuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bitta tapi ang kaci di de na lengi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bitta maka daya ko masidak kay ummaku aja na tahu masidak kay milaw dong
Tau matarimay na pasidakka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidakay ilodongan magay. Mitaw inabit ta Korea. Ano? Agad yung na pujiriale. Maka dama bere kamay na pujiriale na takot takakboro asile na. Ede itu gagapalan na pasidakana. Tapi nabit ta na jagayiki. Dua nilaw. Puang. Tau matarimay milodong. Apa dega gatau matarima pasidak keria dega. Angka gatau tarima pasidak keria. Yang kedua, iya kuyaro pasidak kataria na milodong itau masidak kay tay sidak kay na di to ni tarima padongan na ang kamo paci di pangilawan na nabita. Talitoy puang apalang umakku nareko na porioran nui umakku yalengi. Coba gare. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dega gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na tu ampai lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na sukus ito nga natapat na tutukan. Magay. Di na melo nabita na rekomajaya bereng. Bereng yung makanja supaya mariyoy. Jadi namoria ko. Namoria tau maberele. Kung mariyoy tau matarimay pasidaka. Yaling ya gaga. Lolongan ya palang. Tapi tanya pahala sadaka na lolongan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak na tiyan na ito nakadataw panrite. Talu agaga manasal letu. Manasah. Kegero. Nomoro di salawat manasal letu. Apa nabita. Nomoro 2 istighfar. Manasal letu. Nasabak po ang Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah. Manasal mulolongan. Yang penting. Yaron na. Aja na iya majae tak bereng. Na mauwi nasa. Ay mawari-wari ni. Nakaraway nasa ima pecha ni. Bawang mo yan. Nanre mo pa ito biasa kumaki ito. De nawat dia. Jadi aja. Jadi iya makanja Ito? Kuncin na yaro. Supaya Mario maranu ito Iyaro rio ranun na tayo isidakay menjadi pahala. Jadi namoria pasidakay tatatoy wat di malolongan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batina nabita jagay ki. Luar biasanya itu. Kemudian aga pipa dongan na nabita. Iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala lakoridi. Ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa, maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah. Iya na ayat nasan nabi talay hadiah kang ipolri po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanar Rasul. Iya. Jadi magai okoroya makana ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosa ka maka matupo nga dampangi ka. Maka dia po Allah Ta'ala iya wa dampangin. Jadi dia panatomaki buah dosa na tajamneman ni tobat ka po Allah Ta'ala. Iya na tu ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya tong katau mati tolo. Agi semalaya melihat mayat. Iya. Yang maka ada malayat apa melihat mayat. Yan riasa malayat. Mega tu tahu ni saya baca tepi malaya dia di segi betungan. Kumaka dete malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tahu mati layita. Jadi ya dibaca. Iya. 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya to na to koma tahlilang itawe, ya to dibaca. Apa pura na janji metoki pong Allah Ta'ala.
Bahkan nabitta kat dua lalat to. Apa ia tu tetap suruga dua mi pak. Dua mi tu rupana natama te suruga. Nomor si di jalur pamase. Nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagi ke syafaat na nabitta umum si bah khusus. Ya ko syafaat umum oko pinara kenapa yeway. Iya, oko pinara ya na tu nakada nabitta syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinarakan apa maloli Nabi telong malay itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus ede panatama ranakan iway. Lay jampui na renre tama ipalit paminong ko talaga kausar. Itu syafaat khusus. Angka to syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat korang sapa ka itaw pandrite maka iya ko korang de memato na tama ranaka ko syafaat korang. Na bendu mematoy. O lalaku buru de di chala tawe. Yan tu ampai nigi baca nigi mapalai don rupa tu kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul Mulk tabarakah na pananungan mo na baca nalay wirid insyaallah de nagesay pachala kubur. Eta palai angka ko kita narampe angka salang pase. Ya sangit salat tanya kapere salang pas sampaya tapi paboto. Ya rasa salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia na kapere, ya na pole boto rewa mengaji. Na iya role kalian ya na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko dia na ngaji. Dia na tinro ko dia na baca suratul Mulk. Sisan na mate kani malaika emelo chalay. Tapi mengaruh suratul Mulk. Iya, yan na nakada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy lalaku burina. Dahil na melo suratul Mulk ko'y chalay. Maka dadi nataw may dosa yan nasa chocho ni tapi ang kakailalan na. Iya, mupatyo ka to. Maka dadi parenta na niya tumalay ka makhluk mukallap. Yasangnya mukallap nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy suroy napaya ko angka bentengi rewa si malapor makoto dia na sabi na mena sisan na makade suratul Mulk de rewa kumpudangin po Allah Ta'ala makadang kay dia na melo koy chalay nasaba ang kakailalan na iya pe ko mucalla memangi taro ni mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran malapor malaika makade po Allah Ta'ala aja na pe mucallay apalah iya. Apalah iya. Dek to na ano ta baca mo ya soso tapala mo tu nagangkan na. Insyaallah. Ang kataw to surah makanya ibaca komelo isubo. Taha. Biasa ta baca Taha komelo isubo. Baraka na iya to Pak Bu. De tunan reitana watakali na tay kumate. Dia naburu tu watak kalian terjaga jasadnya. Taha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh Taha itu. Jadi itu Pak dongan na nabita kanilaw memat to. Iya naro iya kuye talolongan insyaallah. Jadi Al-Quran itu memberi syafaat. Rasulullah itu memberi syafaat. Tapi nak kau kurangi, demeto na jaga metote na dia na tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumalay. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulang. Kemudian ali na to pacapurang. Nasaba maloli sumalay umak na ukilalan na naraka. Iya. Biasa kita pengurus umrah. Alena degat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alena pacapura menre. Pak menre mana pijamaan na pamacyo. Makolek ba to nabinta. Mengurus umatnya. Bahkan melo na yudo nyawa na nabita na rasa kang ipadi makuta na mo pyo kumalakul mo. Maka da makoto kapat di na ko umak ko yudo nyawan maka day malakul maut ay de iya na pali malamay de na gatsaw halos iya ko umak mo yar dumpi nga bawan palagi ko iya makalasim de
Pada ko Pak Bupati tama rumah sakit na isonti, palampala doktor, sapu-sapu jolo napi palololo jarum. Yo poko pare mata me atok do kabal. Itu makale na bite pa ko wat di ka mangilaw na saba liwa pat dina pasipulong nga manang nga sinin na pat dina sa karatul maute aja nagaga mutarongi umaku taro niya totonrengi. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Maka day degaga amateng degaga sakaratna, tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai Pak Bu, kong katau maka da icalay. Deu sapaka nasaba de na icallo mak na nabita. De ni calla. Istilahnya icalla maka nakan nay musibah, nakan nay pacalla to. Misalnya kue na palu pura to. Maka da mana hatu ta icallay palu maka da ka de ni calla. Na manasaro salama tau matewe. Kaya ka maka da manasa salama tau mate labue ka mate sahid. Tau mate na tanra baguna ka mate sahid. Karena ada runtuhan. Na mati sahid hati manasaro ta mati angan manasa makaya de wanu Pak makada de salama batina ma idi mi makada nakanay musibah pala de ni sama kana maga capan idi ha perlu matika aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai buruta de na paja na pasang-pasang roha desa na nabita maka umat ko adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to mabela mala dasar Pak. Iya na bawa mega to ko minung isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminung. Ci dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makataniwe napatilaw. Epo tapancajenga nga iya wae papura di seseko. Tapancajenga nga iya wae ringa ngi untuk matok makasibiyang. Tapancajenga nga iya wae patada kita pakku. Tapancajenga nga iya wae palepak ka poleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wad di 10 baraka ilolong. Jadi angkaila sa tatania kangi untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi, betul kan minum mi. Iya di mak guru ko de na melo tulibuntu tae. Iya na roilaw tapak baraka ka nga iya we rinungi po ngi supaya wat dingi na masija ka mapahang ko ilalan nagaw. Iya. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Aja na cidimi. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Engkau tahu minum bawam. Papura dak katongan mi. Itu. Iya, kalau tahu minum cica minatongkan na capu. Selalu runtuk tahu minum dena na timun na manikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah siki napa siki minum. Baca alhamdulillah rabbil alamin. Ma bismillah sikit nak pakai minum, ni baca alhamdulillah rabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut, maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namo tu minum, namo manre. Iya, tilawi. Yan itu ko patare ka manre de na mega nanre. Itu patasaupu tatalutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes maka dia tahu aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan lah guru ta maka maki ya komeko mancajiwali talu timpu na andre. Kape kuyasan gitu belah. Biasa na pura guru ta komeko mancajiwali talu timpu na andre. Aja na meka magay nasaba namo anu hara halala to. Maka kape kuyasan apa iya ko manre ko maliwasala da po na pamanre. Mati no kode muanre, napa muanre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup.
Jadi namo anu haram macam halal to. Apa bawie lagi manasa anu haram ia ko tomate na ko denianre yanre tapi aja na liwang ia na tunapake patasau po. Na cek de andrena. Maka na mungkin namo anu de na manasa tatat anu halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo pui di na tatalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi eka wakir. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, kau itu yang saya biasa tanyakan. Mak je guru tanah cek dela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang metode kau patasau bu pak, bu, merajin-rajin. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya itu istilahnya tidak mengambil yang murni, karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz Yero ampelo ede itu na, dia nasi garugar. Ya ko polim ko masigi pasalah. Apa iya rokok po di pole masigi ang kadina na yatim ang kadina pakere miskin nga nasumbangan tak dosa po padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madeceng na panaling ustase konalan ustase na panalya hape magani jadi ya tukong kacara maka datau sogi mga dagang acara takong katawang kangkaro napa tanya di masigi di na memato kemudian maka da utan natay maga sakka na tutan na meto maga sakka tanah saya alhamdulillah Ustaz. Dewa ni ko dena selesai jol itu sakka. Kalau tau sogi uruntu nasa detia nang kau rekeng ipulak Ustaz. Sakka ko mi rekeng. Utanay mi anak guru ko kada siya sakka ya tau nga ko makada seko tapi bisa ni di ko kada seko. Apa 2,5 persek kang aja mo rekengnya romega. Ya bana tu cede mo rekeng daripada sila ada ko rekeng. Jadi bisa ni nasa sakka ko isa to di saroko. Apakah mana sakka ka coco ye. Ya na make tu madari kada coco. Iya ko di masalah-salah mah kadai madari makutana kadai paso bisje ya tustas. Nah, no tolong dakwah tapi ya ruang pelo na de metol pasale kadaja ani. Jadi hisapnya itu Pak, tasak kami mah gampang. Namo idi pacar may tanay tomato. Kendo boleh dakwah. Magamu yaro. Magani. Iya. Yo po ko manasami kadahatan niya to. Yan na rumadari yan lengi bija-bija yan na wat dingi panrengang. Yan na masalay pasalam yan kin wat dingi bawa itilok ko. Magi wa bangu pasantre makomi to ba. Iya di makoy patamami man ko. Matarupi malokong maaya aja na di man. Yan na to naman dari makarete. Maji ustasin na de pa na bola. Na de meto lausara itu ya Pak. Mitaw ka na pertanggungjawaban na. Idi na Ustaz semato na buirisan ni makadai pasabu-sabu ya pasobi siya no masalah ya. Peko ni. Pa politik na iya. Dalabi mi ko palampuran ni. Peko ni. Itu jadi ini beratnya. Aja tu makada nanalemoki de. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalah polena agam goreng. Iya. Itu tidak mudah. Makanya matika ki. Itu sampai makadaka iya tu iya na dakwah sa dinge madari ni. Madari berat itu. Iya. Kemudian upasatoki makada iya tu nak makadaka dua to jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di bere syafaat. Kaya tu Nabi kawa di mana mau tulung yung mana. Tapi magi Nabi tanah ale Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajju'e wajib irisisi na Nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ale Nabi tumilawi. Makanya wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah ya ipakinangkuri Nabi lai pabuangi. Atau inatunang kay di maka da sunnah wajib.
haji wajib. Dia itu ni tepu apalan haji kagak apalan haji tepu. Dia gaga. Maka dami al hajju mabrurun laisa lahu jasaun illa al jannah. Ia tahu itarimai haji na dia gapa malak na sangadi na suruga. Dia tu gana po maka dia tu menre maka siku apalan na dia gaga. Dia gaga. Tapi ia ko umrah angka. Sampai subuh dia gaga na rampe pahala na maka nigi masa sampai subuh siku apalan na. Tapi ko sampai sunat subuh raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya waji lari lokui pamasewe, iya sunnah lari lokui syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah itu sampai ke mana turunannya? Saka wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampaja perlu ke sampaja sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri nabita dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah, sabah angka 2 telu ibadah alina milawi. Puasana Nabi Daud alina milawi. Puasana Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih, puasana Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu nak dempera lokolino mabulong manang ya lelena. Mabulong. Iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalian maputih. Mapuasa 2 ngaso 2/3 badannya putih. Mapuasa 3 ngaso napa maputih manang. Iya na tu ampai yasa puasa putih. Yasa saumin Ayyamil Bid. Nasaba iya ro nasabari na maputi mapacing maka dia Nabi tahu pasusudo saja pala ya puasa na Nabi Adam yan na to nilaw untuk umat na alito untuk umatku yan na to na kanabita na nigi mapuasa talungas solalan na siulang pada ko mapuasa isiulak bujur iya di tomatoy de tule mapuasa saning kami siya man na rotagan rusuk tajak bandi 4 bulan na to iya itu puasa muti itu. Pada lengi bu, iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita onron na to ilaporo ibaday. Aso kami si makoto onron na to ilaporo ibaday. Makanja iko to mapuasa nilaporo pahalata. Makanja iya to kumalaporo imaleka na to madeceng ipigaw. Iya to ampay ko ili. Ipura ki masampaja subuh aja tasalay masigi iko din na masyang. Rewa pi malaika loko langi supaya napawi makan kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masija makde. Iya na tu istila na pake tau pandritero. Makanjala da itu tomato tariolo makanjala da pahana. Makadai acuri manu enak kome komadeceng. De acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kay kabat natat du manu tate 12 tate sidi moni matat dui pak nasuri masam pajampan ni melo subu moni si manu natat du siki do de na no polo konro na macekay na rekode na pita tanay aja mulo masapadal ko de na masyang apa na pusay ko jama-jama na makay kapapasa tate 2 mo pinangkasilan lungo ko pasa pajay itu kare iya ro dia pa namapatanin re macek itu dia itu na menalawan ni manu de itato ni kare dale na makare minangka tak 20 nak na jaji cica man re manamo na pamenre iya di ci di miana tatul mapat di ulu saparang ya gaga itu kare tawakalnya ini iya ro tala dasar ro ipakanjaki napa ni aja na alasatta seret na songka atau taneka daerah Kalimantan Pak Ustaz anu je sampajangi iro pak to marepah to alasan na kasi marepah toko na dara ko na parusa ng mga gadako agame ma je mo pigaw iro ko masa ko dara to sapa dale dako dito ka iro na sigilingan masa mo lupay wi malikoy dale si bapak ngatoro dale gara-gara sapa dale namay gare apa iya tu kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tu makada dale mo rusuk mo lupai ito malikoy dale
Mestina mu pasala jama-jamamu nasaba mu patuju sampajange. Magay nasaba mulawi pa bere dalle dena sa dalle mo sapa. Ya ko dalle ta sapa na punana dalle ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pong Allah Ta'ala, ni matoro. Pong Allah Ta'ala, malaikat na nasuro. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dalle na patallu paiwi pak bagi dalle. Sige deh. Mestinya tapa si selei talupai mas sampajange gara-gara talupai mas sapa dalle gara-gara sampajatta. Yana tu nak kada tau pandrite pasalai jama-jamamu patuju sampajang. Engkato tu pakai istilah maka dek iko natoro sampajang aja neko matoro isampajang. Apa ya kui di matoro isampajang mandari tu may piasara to masampajang loro. Tapi ya ko sampajange matoro ki ya natama waktu na jamani. Makiro. Jadi itu bedanya. Eseko ni rokapa di. Jadi mau ni. Saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasangan aja lalu na kurang salawae akasiratu lalana sa susiwani. Iya ko salawat Jibril tapak gana kang isi sabu. Wadi mutu bage. Uraki masampaja subuh baca 200, uraki masampaja loro baca. Itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukui baca kasih sabbu yaitu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican ni tudang aja ni bagi kon ni Jumai asam paja sunnah hajat ki don raka napai baca kasih sabbu napai pakai milau dong kalau ada hajat tak tapi wani Sabtu wani Ahad wani sini wani Salasa wani Rabu wani Kamisi aja tak pakai milau dong khusus wani Jumapi ipacenne isi minggu okopi wani Jumae napa ya sampai ya sunnah hajakang napa ibaca kasih sabbu dengan satu kali duduk napa to milodong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cia joka pakai ya tu. Iya. Tapi si semi yonri mangilau ya mi kawan di Jumae. Tapi 1000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Kita baca jolo ya ronna ubacairo salawat ubacairo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Tapalan dep akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.